Angkatan bersenjata Rusia merilis perkembangan operasi militer khusus di Ukraina dalam 24 jam terakhir. Juru bicara militer Rusia Letnan Jenderal Igor Konashenkov 23 Agustus merilis, Angkatan bersenjata Federasi Rusia melanjutkan operasi militer khusus di Ukraina. Senjata presisi tinggi pasukan dirgantara Rusia di dekat Slavyansk dan Konstantinovka di Republik Rakyat Donetsk mengenai titik penempatan sementara Brigade Serangan Lintas Udara ke-81 dan ke-95. Sampai 200 nasionalis dan 18 buah peralatan militer telah dihancurkan. Batalion Mekanik kedua dari Brigade Mekanik ke-66 Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan efektivitas tempurnya sebagai akibat dari kerugian besar di dekat Novomikhailovka. Tentara unit meninggalkan posisi mereka dan melarikan diri ke arah yang tidak diketahui. Operasional taktis dan penerbangan tentara, pasukan rudal dan serangan artileri Rusia terus berlanjut terhadap fasilitas militer di Ukraina. 12 pos komando Angkatan Bersenjata Ukraina dekat Yakovlevka, Soledar, Podgornoye Artemovsk, Kodema, Georgievka, Romanovka, Dobrovol'e, Vodianoye dan Pavlovka di Republik Rakyat Donetsk, Dorosnyaka dan Kamenskoye di wilayah Zaporozhye, serta 164 area prajurit dan peralatan militer diserang. 7 depot amunisi rudal dan artileri di dekat Beresnovatoye di wilayah Nikolaev dan Soledar di Republik Rakyat Donetsk, serta 4 depot bahan bakar untuk peralatan militer di dekat Kharkov dan Chuguyev di wilayah Kharkov, dan Markovo dan Podgornoye di Republik Rakyat Donetsk dihancurkan. Secara total 268 pesawat Ukraina dan 148 helikopter, 1.796 kendaraan udara tak berawak, 369 sistem rudal anti pesawat, 4.377 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya, 818 sistem peluncuran roket ganda, 3.335 artileri dan mortir lapangan, serta 5.024 unit khusus kendaraan militer dihancurkan selama operasi, kata Igor Konashenkov dikutip Tribun Timur. Dari kubu Kiev, Kementerian Pertahanan Ukraina merilis 150 prajurit Rusia tewas dalam sehari. Total 45.550 prajurit Rusia meninggal sejak awal invasi hingga hari ke-191. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melibatkan staf dan pegawai negeri saat peringatan Hari Kemerdekaan Ukraina 24 Agustus. Zelensky meminta pasukannya siaga mengantisipasi serangan Rusia di hari bersejarah ini. Яка не має нічого, окрім артилерії і ракет. Ми обов'язково звільнимо всю Харківщину. Ми знайдемо спосіб гарантувати безпеку нашому Харкову. І ми зробимо все, щоб відновити місто. Я обіцяю. Шановні українці, завтра важливий для усіх нас день. І саме тому цей день, на жаль, важливий і для нашого ворога. Ми маємо усвідомлювати, що завтра можливі огидні російські провокації і жорстокі удари. Збройні сили України, наша розвідка, спецслужби зроблять усе, щоб захистити людей настільки, наскільки це можливо, і ми обов'язково відповімо на будь-який прояв російського терору. Але, будь ласка, завтра особливо дотримуйтесь правил безпеки. Будь ласка, дотримуйтесь режиму комендантської години. Зважайте на сигнали повітряної тривоги. Звертайте увагу на офіційні повідомлення. І пам'ятайте, ми маємо всі разом дійти до перемоги. Вічна слава усім, хто воює за Україну. Слава Україні!